Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kimat mentagajan mit nginingkong ngikmi kimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Pyrthei People's Council kala IT da kador khas chu Chief Secretary ke Sarkar Jylla uba Donald P Walang ban pen pau ke jingdawa bade ban pen kendria kamno mardor ya ke Additional Deputy Commissioner Jong Pyrthei District ke Kong BL Pakenten. President Jong Seng ba Jason L Nongrum ulong ba jingdawa kalong hadin ba Seng kala yo pediang yaki bubun kijing ujor nagi pat ba nong shoshnong ke Temri boy bat komjuru ba ke officer MCS ke don ke jing sngo hangame ke jing sngo tiplut ke jing sngo ya pher nakiwe ban pinle ran bat banyo yakiwe be kilong kham hapo ke Sang Federation of Khasi Giantia and Garo People Nongstoin Circle hapo ke jing alam jong samla brosta tersa General Secretary baru samla anan star penlang Vice President kilalit ban pinlong ke jing jurep ya ke Civil Hospital Nongstoin Kidikot jang keseng lalap baga kamera OPD kalong ke bakhapnya apalat nama ke don tangkawe ke kamera benle ya ke routine check up nang ta ke jing khapnya sebab palat jadi kamera sia khulong ha ke bala sia lang bakilong ke me ba arnen ke Jylla Action Committee jang ki lightly polling station ke bikin thop ya ke misai kelang dong dai bat ke maus mai kilit banyak kendo Deputy Commissioner jang ke West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dikes bandawa bari penjalan syua ke jing pendrong kerteng thamai ha ke electoral roll naga benta jang ki at wait likisnong ki bahap ha ki polling station kino yalam ke committee kila ong bagani ke jing dawa ban penjalan ke de halo ke jing menjur jang ke Khasi Hills Autonomous District Council ban penne ke at wait likisnong na ki lightly polling station dek special session jang district council kablong ha ka khandai tri kuno pra alajar phosau link ba constitution of district council amendment rules alajar phosau Kinong mi khmat jong ke Asian Football Confederation haga jing jurep yang amadan ngele kai football Jawaharlal Nehru Stadium kelab ikat tu ke ni jing duna haga ni amadan haga bagi don ki benta bau plang ubla dep thong ulas dang ban sneu ka jing jurong jong uding gol ba jing bampat biang ka jaka kre jing nong ngele kai ba kwe de ki jinan kap ka United Democratic Party kelab lait pat ba ki kerteng jong ki kertong ki ban aireng hakene ki election MDC ke ban salongshen Kini kalong kat kum gajing pintip nu General Secretary Jong Keseng San Pyrthei UDP ya kabel pinskem du President Keseng. Kikir tong kebiak khun na kabenta ke Shuki Sha ke Khasi Hills Autonomous District Council bat ke Giant Hills Autonomous District Council menta ke kinti kilong uba Lee Trevor S Bare Sinshar Kupar Roy Ling dot thaba na so yang constituency Wantini Khongwang na nong Shiken constituency bat umiyo wan pasi na nong ba mi mentru constituency. Kaslam puli jang Christian United ME School kebetulan hapok kasnong langja kelasya liat baca pinpra hakipat ba jagi nyoli kasnong kibekin thop na kasnong langja kelem sangren thlu kti thawyar mauri ba mauri bat maujari kibahap ru hapok syatri jang kesinjuk kinong sinsyar snong langja area Kumancu pintip hang ni ba District Magistrate jang ke West Khasi Hills ba Garrett LSN Dikes la pintip da ke hukum ka kumakin don chispan repulai jang ke an BNSS ala tar polai ban khangla de jing thmu ban pinpra ya ke school TBNNS Shangdial Memorial Secondary School ke badan halangja kijing bam ki babang bat ki ba shyam la khring ki pat ba nong shoshnong jang shnong molai phot mori Hagata masa di Jingbam dan ke Food Fest belapen long da keseng samla maulai pot muri. Ya kan kata masa di Jingbam belapen long hamadan he West Lat pasar la pelipat ba duba one bok nong kendri ublalong kumukong san ringkat kejinon lang jong kinong ilam keseng samla maulai pot muri bagi nong kitkam jong kesnong maulai pot muri bagi dukot jong keseng samla dong. Kajin penlong ya kini kata masa di Jingbam kalong kum shibenta kajing rakhi ya kajing dap sapos nem jong keseng samla kawan sarakhe berosis nam. Mentapa inya phasya ki mat Khubor nagari. Ki pulit jang ke Mumbai lalap ki ka khandai likidak ti jong Muhammad Shariful Islam Shehzad hagi yingsa jong Saif Ali Khan ka pins kem sho ke mukut duma persya ya u haga jing thmu ban luti ka bala pulam. U Shehzad ubade utrai ri Bangladesh bar ubade ru unong yelek kai res labarim ula plai ka tika kam hadien bola syakem hathanan. Ulawat penyak ya ki yeng jong kiri pau khmat ki babon shabanet syaga jakasa jong Saif hende ula phetkerat naga jing ting klem letu AA. Kishipai paharai ke liok ban kurup ya udrok basyong dor ar poin na hupra klur tingka
bagi liok ban kem Kyllalyngkot kinong Khayidrok ha Assam Arunachal Pradesh bat Mizoram hapo akar pusau kenta baladam ha Assam layok ban kurup yo drok bosyong do shiklor tingka na koi kali kat ba ha Arunachal Pradesh layok kurup Shiajan dos pa san pusau kilo ganja bosyong dor iwe point lai pulai klor tingka Khubor Senchar ka Mizoram layok ban kurup ru yau drok heroin bosyong dor sign point shilak tingka Kapan pau ya kajing shalan tu ya udrok na Myanmar sya ketika than ke bedang yai beteng. Ka mintirang ba ke West Bengal ke Mamata Banerjee kelapen pau kajing bam sngow hun hadin bekajing bisa bekerpang larai penram yu Sanjay Roy dang baset patok Xi M lo kajing le bejat bat penyap ya kowe ke Dr. Kenna HRG Medical College dang pen pau ba ke Jylla kelapa ni kajing pin Chitam dang penyap. Kelakiar nang berkenok bet ya ke CBI, dekla kedau bagi mukut duma belah penyat dah ke Jylla ke Penlong, ya ke saja penyap ke bakam keloi. Kinong rap ke biaki, kelapin sangat no ke jingyat bak jongki hakar puwai truk Kyllalyngkot ke Delhi, dah ke bekentu ya ke sorkar pedeng ban Penlong ke jing keren halor ke jing dawa jongki, ban yo ke jing pinti kenaan halor ke dor minimum support price. Kinong ilam jong kinong rap keladawa ban kot ya ke jingalang ke Delhi, syuah ke South Rek Urempang. Kadba unong ilam Jagjit Singh Delwal wadang beteng ya kajing syak tengan wala kajing kot jingkya klanang hiar. Menta penginya phaji kimat Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Lapelong kajing laj ontep patba ya ki bayap ha kajing Pyrthei jong kali kit umpnyang ha Jylla Niger jong keri Nigeria keblashim ya prapun remut ki min simbriu. Kajing Pyrthei kala ja ha kapor bekinong shong kala persyang ban pediang umpnyang na ka tanka kebla kela kebla penlong kajing pulu kebajur bha. Khubor Senchar kala jubab dah ke bakhang ya ki trok he ha kelenti ke basyakta bat kintu ban bu kindon ya dah ke bakham perking kenang ban yada na kum kini ke jingja basnosi ha kum kini ke por langut kinong Israel kentei ke blasya rabor kila syak penlat ha ka Hamas ha po ke jingete kular ban sange yasiat ha pedang ke Israel bat ke Hamas ke beri ke smining kong jong ke jingete kular ke bandu tayo Kedi kajing atek akan top ya kajing pelat ki nong syak rabor ha kajing Kylleng ya ki koi di Palestine ki blaset ha ki patok jong ke Israel ki sipai Israel kedang don ha kajing pen krek kat baka Hamas kala kular ban bat ya kajing atek kular ha kajing ya thma jong sipai paramilitary rapid support forces ya ka wei ki shnong ha not Darfur Sudan ka prangot ki rupat ba kilayap pasan ngot kila mensau ki sipai Sudan kala jubab da ka bahir thma dagi lingsun hak bapalat sau pungut kisipai RSF kilayam. Kajing akan at ke pedang ya syakmat ke belastang hau benai yayong ala cara polai kelashim ya kajing em jong hadu lai puajar ngut bat penkendria jaka deki lakmut kibriu. Hasyaban bam smai ku presiden basau punyo jong ke United States Donald Trump lakular ban penkut no ya ka thma Ukraine banwan rap yang ya ka syong suk syong san Middle East bat ban perking ya kajing wan buhai shnong bian. Lakular ban lek state halo kajing pahara kaput ki policy boarding bagi jinglong senlar jang ke sorkar. Ke Israel kala pelat no ya kendai pongut ki koi di Palestine kum kajing siu Kylleng ya Kyllalyngkot kinong syak rabor na Israel kat kum kajing atek kular ban sange yasiat pat ke Hamas. Kini kajing atek kular ketumun pelat ya Kyllalyngkot kinong syak rabor na Israel bat hadu syajan dus pasan pongut kinong syak set patok na Palestine kabelong kajing sedang jong kajing atek kular ke bandar tayo. Nyongut kinong ti doyong bian kilayap bat wei la mensau ha kajing asiat bak sipai ha ka parmau jong ka Anglo Gold Ashanti ha ka than Ashanti jong ka Ghana. Kinong ti mau kelapin Kenya kajing pahara jong ka parmau shun bat kila sendet kuli ke penlong ya sipai pensiat kala. Presiden John Dramani Mahama ulam hukum ban toket bat labu ru ya ki bor pahara berwandrak piang ya kajing song syok song san. Kita Khubor hakimat kimat Kublai.